Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Jesu uyeza bathandekayo, Jesus is coming again. Lanxa sihlukumezeke emhlabeni, sifelwa yilabo esibathandayo, abantwana befelwa ngabazali, abazali befelwa ngabantwana, kodwa silethemba esilalo, ithemba elibusisekileyo, ithemba lokuza kukaJesu. uJobe kwelinye ilanga nxa ephakathi kokuhlukumezeka, abantwana sebefile, imfuyo ingasekho, eselamathumba ehlukumezeka emhlabeni, uthena uJobe, ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Kwelinye ilanga uzakuma emhlabeni ngimbone ngamehlo ami. Haleluya. uJesu ngiyamthanda. Kwelinye ilanga nxa esentabeni yama-Olives elabafundi bakhe, nxa ekhuluma ngezehlakalo leziboniso zokuza kwakhe, uthi yena ngenxa yokwanda kokubi kuzaphola uthando lwabanengi. Abesetheni uJesu, kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye ozasindiswa. He who endures unto the end, the same shall be saved. Ayikhona oqala kuhle aphelele endleleni, hayi, kodwa uthi ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye ozasindiswa. Ngicela ukukutshela mhlobo wami othandekayo, lanxa ungahlukumezeka emhlabeni, uchiwe izihlobo, uchiwe ngabangane, kube nzima emhlabeni, ngicela ukukutshela, phikelela usekukholweni kuze kube sekupheleni. IBhayibheli lithi lona uzakuba sequleni labahlengiweyo. Haleluya. uPaul kwelinye ilanga ku 2 Timothy chapter 4 uthi yena ngilwile ukulokuhle, ngiluqedile uhambo, ngikugcinile ukukholwa, sengilindele umqhele wami eza kunginika wona inkosi uMahlulo olungileyo, kungesimi ngedwa kodwa bonke abathanda ukubonakala kwayo. Haleluya. Mhlobo wami othandekayo, silethemba esilalo, hlala ethembeni, ithemba lokuza kukaJesu. Kuphile khona lokhu, kukholwe khona lokhu. Haleluya. Siyabonga bathandekayo. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga musa lothando lwakho olumangalisayo, ukubekezelelwa lokunikezwa amathuba kuze kufike sona lesi sikhathi. Nansi inkonzo yelizwi lakho, sicela usitolikele imfihlakalo yelizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, singaphansi kwethimu ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Lokho esikhuluma ngokulunga kukaJesu, okuyikho ithemba lethu. Nxa abanengi besithi bona kumele uqale usebenze ukuze usindiswe, mina ngithi look and live. Bheka uphile. Kwelinye ilanga in the wilderness, when the Lord permitted poisonous serpents to sting the rebellious Israelites, uMose, he was directed to lift up inyoka yethusi ukuze bonke abalimeleyo babheke baphile. uNkulunkulu yamtshela ukuthi Moses, yenze inyoka yethusi uyiphanyeke esigodweni ukuze bonke abalunywe zinyoka ezilobuhlungu leziyingozi babheke baphile. Bonke abantu ababeyibheka leya nyoka eyayisesigodweni babephila. Haleluya. Kwakungathi yibuthutha ukuthi kanti ukusileka kanjani ngokubheka kuphela, ubheka kuphela. Ngake ngakutshela ngathi mina abantu bayabuza ukuthi kambe sisindiswa yikukholwa kuphela, ukukholwa nje kuphela, akulenye into kumele ngiyenze. Bazalwane abathandekayo, ngithi khona lokhu kungathi yibuthutha yikho kusindisayo. Look and live. uJesu kwelinye ilanga nxa exoxa loNicodemus kuJohn chapter 3 ivesi ngelika 14 lo 15 uthi, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so was the Son of Man lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Haleluya. Haleluya. Uthi njengoMose owaphakamisa inyoka enkangala
Ngokunjalo indodana yomuntu kumele iphakanyiswe ukuze kuthi lowo lalowo okholwayo kuye abe lokuphila okungapheliyo. Bathandekayo, uJesu waphakanyiswa ezigodweni ezimbili oqaqeni lweKalvari. Ithemba lezoni zonke, bonke abantu abalunywe yisono, bonke abantu abalomkhuhlane wesono njengami, ithemba lethu lisekubhekeni. Kukhona ukuphila ekubhekeni kodwa. Hayikhona ukubheka lokusebenza, hayi. Kukhona ukuphila ekubhekeni kodwa. Ukuphila okuhle khona eKalvari. Hallelujah. Look and live. Hallelujah. Sizangena bathandekayo elizwini lanamhlanje. Namhlanje silokhe siku-Romans 4. Izolo ngikunikezile i-background ka-Romans chapter 4 ukuthi uPaul wayekhuluma lamaJuda, wayedefenda ivangeli, wayedefenda i-justification by faith against izinto ezintathu. Number 1, wayedefenda ivangeli against imisebenzi, edefenda ivangeli against i-circumcision, adefenda ivangeli against the law keeping, ukugcinwa komthetho. So namhlanje ngizabheka nje amavesi in detail. Ngizabheka amavesi in detail. Sizaqala ngemisebenzi, okuthi ukuthi ngizabheka uvesi 1 ngize ngiyegcina kuvesi ngu-8. Right, asiyifundeni iBhayibheli bathandekayo. Ngizaqala kuvesi 1, ngike ngayifunda izolo but ngizayiphinda ukuze uyibambe kahle. Ithi yona, pho sizakuthi kuyini u-Abraham ukhokho wethu akufumanayo ngokwenyama kule indaba na? Verse 2, nxa ngempela u-Abraham walungisiswa ngemisebenzi, wayelakho okokuzincoma, kodwa hatshi phambi kukaNkulunkulu. Verse 3, kambe umbhalo uthini na? Uthi u-Abrahamu wakholwa uNkulunkulu njalo kwabalwa kuye njengokulunga. Ngikutshelile izolo ngathi mina u-Abrahamu wayengukhokho wamaJuda. IBhayibheli lithi yona u-Abrahamu wazuzani ngokwenyama na? Yini Abrahamu akutholayo ngokwenyama, ngokusoka, ngokusebenza? Yini u-Abrahamu ayitholayo? IBhayibheli lithi lona u-Abrahamu nxa kukhona akwenzayo ukuze asindiswe, ulakho angazincoma ngakho, kodwa kalakho phambi kwenkosi. Ngoba umbhalo, ilizwi lenkosi lithi lona u-Abrahamu wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. Ngikutshelile ngathi mina u-Abrahamu kazange alunge, kazange enze kuhle kwathiwa ulungile. IBhayibheli lithi lona he believed God and it was credited unto him for righteousness. Asiqhubeke ngevesi, namhlanje sikuvesi 3. Ithi yona, kambe umbhalo uthini na? Uthi u-Abrahamu wakholwa kuNkulunkulu njalo kwabalwa kuye njengokulunga. Ibambe khona lapho. Verse 4, nxa umuntu esebenza, umholo wakhe kawubalwa kuye njengesipho kodwa njengomlandu. Ngamanye amazwi, nxa ungaqhatshwa ekhampanini usebenze, inyanga mayiphela kumbe 49 mayiphela, ubhosi wakho nxa ekunikeza iholo, kakunikeza isipho kodwa kunikeza isalari, iholo lokusebenza kwakho. Yikho kulamahofisi elabor okubophisa abaqhatshi, okubophisa obhosi abangaphathi kahle izisebenzi. Ngamanye amazwi, nxa ungasebenza, nxa ususebenzile kumele uthole iholo lakho. Ngumlando, ungavela usebenze, it is no longer a gift, but it is a wage or a salary. Liholo, yimbadalo yokusebenza kwakho. So yikho uPaul akutsho la, if Abraham worked for his justification, if Abraham worked for his salvation, then it will be no longer by grace.
uNkulunkulu wayezabe sekoloda u-Abraham nxa kuyikuthi u-Abraham wasebenzela ukusindiseka kwakhe, kwakungasoze kube ngomusa, kodwa uNkulunkulu wayezanikeza u-Abraham usindiso njengeholo. Ngamanye amazwi u-Abraham wayezabe le-right yokuthi uNkulunkulu ngisebenzile, faka usindiso lami lapha ngihambe. Ya, so wena nxa uphathele uNkulunkulu imisebenzi yakho, ya, usebenza uqeda uthi uNkulunkulu ngicela ungimsindise ngihambe because ngisebenzile, usho ukuthi wena ukusindiseka kwakho liholo, wena ule-right yokusindiseka. Ngifuna ukukutshela ukuthi grace is unmerited favor. Umusa lo esiwunikezwayo kawusifanelanga. That's why ngangakufundela umuca othi wena Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserved. He was condemned for our sin, in which he had no share, in order for us to be justified by his righteousness, in which we had no share. He was condemned for the death that was ours, ukuze thina sithole impilo eyayingeyakhe. So usindiso i-substitute. uNkulunkulu uthatha okwakungokwethu thina sithatha okwakhe. So ngumusa lo ongasifanelanga. So iBhayibheli lithi lona nxa ungavela usebenze akusabalwa njengomusa, sokuliholo lokho okuzuza ngemva kokusebenza. Ibambe khona lapho. Angiphinde futhi uverse 4 ithi nxa umuntu esebenza umholo wakhe kawubalwa kuye njengesipho kodwa njengomlandu. Verse 5 ikanti emuntwini ongasebenziyo kodwa ethemba uNkulunkulu owenza ababi balunge, ukukholwa kwakhe kubalwa njengokulunga. Ibambe iBhayibheli. Ya, ithi yona emuntwini ongasebenziyo kodwa ethemba uNkulunkulu owenza ababi balunge, ukukholwa kwakhe kubalwa njengokulunga. Haleluya. So bathandekayo, so uAbraham umbuzo uthi wasebenza yini? Did Abraham work? Yes. Ngeke ngakutshela izolo ngemisebenzi emihle eyenziwa nguAbraham ebizwe ure lamaKhaladiya, echiya elizwe lakibo esiya lapha ngazi lapha yakhona, ethemba uNkulunkulu, enithatha uIsaac esiyamnikela entabeni yaseMoriya. Kuningi kakhulu uAbraham akwenzayo. So we agree ukuthi Abraham worked. Ya, umbuzo ubusithi wona, did Abraham work for his justification na? Kambe uAbraham wasebenzela ukusindiswa na? No. uAbraham kazange asebenzele ukusindiswa bathandekayo, ngoba iBhayibheli lithi lona kuloyo osebenzayo akubalwa ukuthi ngumusa kumbe isipho. iBhayibheli lithi kubalwa njengeholo, njengomlandu. Kodwa to the man who does not work but who trusts God, who justifies the wicked, his faith, the Bible says, is credited as righteousness. So Abraham bathandekayo, he was justified by faith without works. uAbraham walungisiswa ngokukholwa kuphela ngaphandle kwemisebenzi. Ubambe khona lapho. So sithethi uAbraham, yes, wasebenza. He did plenty of works. He did many works. But those works were fruits of faith. Imisebenzi kaAbraham yayisithelo sokukholwa. Not imisebenzi yayingasondlela yokuthi asindiseke, but imisebenzi yayingama results wokusindiseka kwakhe. Ya, asiqhubeke siye kuverse 6 sivale singabi bade kakhulu. Ithi yona verse 6 ithi uDavida utsho ngokufanayo lapho ekhuluma ngokubusiseka komuntu. uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi esithi, verse 7 babusisiwe labo oziphambeko zabo zithethelelwe, ozono zabo zisibekelwe. Ubusisiwe lo ongasoze
abalelwe isono sakhe yinkosi. Izolo ke ngikutshelile ngathi mina emajudeni nxa ukhuluma ngokhokho uyabe ukhuluma ngo-Abraham. Right, ukhona ke umuntu emajudeni nxa usubala ezamakhosi ongasali phandle nguDavida. So ngaphandle kwe-Abraham amajuda alaye futhi amthandayo. Yeah. uDavida, who was a friend of God, who was a man after God's heart. Yeah, inkosi uDavida. uPaul uthi yena indlela uDavida asindiswa ngayo lo Abraham indlela asindiswa ngayo indlela esisindiswa ngayo. Ngamanye amazwi uAbraham wasindiswa ngokukholwa kuphela, even uDavida naye wasindiswa ngokukholwa kuphela ngaphandle kwemisebenzi. These two men were justified in the same way. Basindiswa ngendlela efananayo. Lathi namhlanje sisindiswa ngendlela efananayo. Ngakutshela ngathi mina uNkulunkulu kala fashion. uNkulunkulu kadevelop indlela asindisa ngayo umuntu. uNkulunkulu indlela asindisa ngayo umuntu iyefana kusukisela kuAdam uze uyefika emuntwini ozaphila ekugcineni komhlaba. God has the only way. God has one way of saving us. Izona. It is through faith. It is by grace alone, through faith in Jesus. Yeah, not faith plus works, but faith alone. Amen. Siyabonga bathandekayo. uPaul wayekhotha uPsalms 32 iverse ngelika 1 no 2. Uthena blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sins the Lord will never count against him. So bathandekayo, ukusindiseka kwethu kungokukholwa. Ya. Okholwayo ubusisiwe uyathokoza because yiyo indlela uNkulunkulu asindisa ngayo umuntu. So uNkulunkulu kasindisa umuntu ngokukholwa lemisebenzi. Hayi, usindisa umuntu ngokukholwa kuphela. Ngakutshela ngathi mina ukukholwa kungaba semuntwini kuyasebenza. Yeah. Faith works. Genuine justification by faith always produces good works. Akwenzakala ukuthi umuntu abe sekukholweni kumbe akholwe ashort imisebenzi yokukholwa. Ngoba uJames wathi yena 2 James 2 verse ngelika 26 uthi yena ukukholwa okungela msebenzi kufile. Faith without works is dead, because faith is effective. Faith is active. Faith works. Yeah, ukukholwa kungaba semuntwini kuyasebenza. So uAbraham wasindiswa ngokukholwa kuphela. uDavida wasindiswa ngokukholwa kuphela. Sonke abantu sisindiswa ngokukholwa kuphela. Faith without works, faith alone. Bathandekayo, so ingoma yethu leyana lamanje ngiyakhuluma ayisebenzi. Ethi yona sizogqoka imiqhele ngemisebenzi yethu. Inikelo kaKhayini yona leyo uNkulunkulu kayifuni. Sizogqoka imiqhele ngesikwenzelweyo esakwenzelwa nguJesu esiphambanweni. uJesu wabhadala waqeda. So intando uNkulunkulu athokoza ngayo intando kaJesu. So sonke la siyanxuswa ukuthi sizokwamukela uJesu sisindiseke. Yeah. So bathandekayo, I'm extending my invitation. Ngiyanxusa. Come to Jesus and receive rest and peace. Woza kuJesu wena okade usebenza nzima ulokhu uzama ukuthi usindiseke. Hayi, woza kuJesu uzothola ukuphumula lokuthula. Come to Jesus and receive rest and peace. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu. Woza kuJesu usindiseke uma usungakavalwa. Angikubizi ukuthi uyesebenza ubususindiseka. Woza uzosindiseka ngomusa ngokukholwa kuphela. Nxa uvuma kasithandaze babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga musa lothando lwakho olumangalisayo ukubekezelelwa siyizona. Cela usihlambe ngelakho igazi. Babo ingcwele siyavuma ukuthi wena uyasindisa izona ungela ndaba lokuthi
Cela Nkosi usisindise uma usungakavalwa singakazunywa yikufa. Baba oyingcwele, siyakholwa ilizwini lakho, siyalamukela, sisindise. Amen.